محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح الجد أحمد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu warḍah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma nagasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala Ma nagasat ora sudo tidak berkurang apa sadaqatun sadaqah min malin nyatani saking arto mana kasudo apa sedekahun sedekah min malin mergo saking min malin saking kang tetep saking arto umaza dalan ora nambahi sapa Allahu Gusti Allah ora nambahi abdan ing kawula bi'afwin kelawan sebab ahli nyepuro wa ma zadalan ora nambahi sapa Allahu Gusti Allah abdan ing kaula bi'afin kelawan sebab nyepuro illa izzan angin kemuliaan angin mulya wa ma tawadhu'alan ora ana wa ma tawadhu'alan ora andap asor ora tawadhu' sapa ahadun wong siji lillahi krana nyuprih Anapa niku lillahi krana Allah Subhanahu wa taala yakni krana nyupri ganjaran saking Gusti Allah illa rafa'ahu angin ngangkat hu ing ahad sapa Allah taala Gusti Allah taala wa ma tawadha'alan ora tadhu sapa ahadun wong siji lillahi krana Gusti Allah illa rafa'ahu angin ngangkat sapa angin ngangkat hu ing ahad sapa Allah taala Gusti Allah taala akhrajahu ngetakaken hu ing hadits sapa Muslimun Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda mana qasad sadaqatun min malin tidaklah akan berkurang harta yang disedekahkan wa ma zallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan dan tidaklah Allah menambahi seorang hamba disebabkan ahli memaafkan kepada orang lain illa 'izzan kecuali semakin wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah taala dan tidaklah seseorang mempunyai sifat tawadhu karena Allah tawadhu bukan karena yang lain lillahi karena Allah illa rafa'ahu Allah taala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya akhrajahu Muslim. Nah
Tiga sifat, tiga perangai ini dikatakan oleh ulama ummahati makarimil akhlak, adalah induk daripada segala akhlak budi pekerti yang mulia. Somber akhlak ini kediri telok nih. Nah, pangkal somber induk daripada akhlak diri telok nih, telok sifat nih. Napa nih kak? Loman, ahli sodako, ahlinya bora. Nomor telok, andi sifat tawadhu. Sekapin akhlak si bagus nih kah? Kidiri telok nih. Mon orang nih tandi sifat telok nih kah? Empon, berarti tandi akhlak bisa. Ummahati makarimil akhlak, induk ibu daripada akhlak. Oneng ibu zaman, ibu neka budu, ibu neka andi anak, induk neka andi anak, buduan. Dari ibu neka keluar anak, dari anak keluar kompoi, dari kompoi keluar piok, terus demikian. Maka ibu daripada akhlak kita loh nih, sodako. Mari sineka ahlinya porah de kesalahan orang si nomor telok napa sifat tawadhu neke kocak ummahati makarimil akhlak. Taib, kita bahas tentang pertama, mana qasad sadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Loh, kan jelas ke orang di 1.000 sedekah seketebu kare separo, andi 10.000 sedekah 5.000 kare 5.000. Sedangkan hadis ini kan menjelaskan tentang harta sedekah tak bakal orang. Harta sedekah kita bakal kurang. Fassara ulama adaman naqsi bimaknayain, yang dimaksud dengan tidak berkurang mana qasad ada dua makna. Debun ulama menafsiri daripada hadits nikah sering kulit sampean ngeding mana qasad malun min mana qasad sadaqatun min malin tak bakal akorang. Pada riwayat lain mana qasad malun min sadaqatin bal yazdad, bahkan 3 kali Kanjeng Nabi ada bu tak bakal orang tunya segebe sedekah atamba. Beda dua makna. Al awal annahu yubaraku lahu fihi wa yudfa'u anhu al afat fayujbaru naqsus surah bil barakah al khafiyah. Yang pertama yang dimaksud dengan tidak berkurang adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan baginya di dalam hartanya, sehingga wayudfa'u dan ditolak anhu al-afatu, sehingga sesuatu yang membahayakan kepada hartanya, kepada dirinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Merkesedekah ria sehat bedenah. Cek saking tak sehat aku orang dunia nah. Cek saking tak sehat ke rumah sakit berhubung bi Gusti Allah tolak afat gila sesuatu yang membahayakan gila mereka sedekah berarti dunia segala sedekah tak bakal berkurang beri barokat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mana tak bakal orang makna si pertama Allah taala memberikan barokah dengan cara menolak sesuatu hal yang membahayakan fayujbaru naqsus surah bil barakah al khafiyah, sehingga tak katon. Mun secara zahir aku orang baca 10.000 koreng 5.000, tapi hakikat tah secara samar tak ketara orang gila apa sehat betul. Bodoh bungkoh masalah keneng angin, puting beliung, kebakaran. Dunia orang riat tu aja ketineng Gusti Allah. Jangan orang rugi kapi berkurang kapi cuma dunia naban tu tak berkurang. Ini kemana sih pertama? Tolak daripada sesuatu se membahayakan. Kedua, wadhani annahu yahsul bithawabil hasil anis sadaqah. Yang kedua maksud daripada
sedekah yang tidak akan mengurangi harta benda gelak adalah yahsul bithawabi alhasil anis sadaqah, annahu yahsulu, orang yang bersedekah tadi itu berhasil mendapatkan pahala alhasil anis sadaqah, yang dihasilkan daripada sedekah. Karena sodakon sambian ke sodako jariah, sodako sabeki ka orang, atambah terus sodakon kele. Nah, nanti sehingga faka'anna sodako lam tangkusil mal, seakan-akan faka'anna sodako, sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Lima yaktubullah min mudha'afatil hasanah, karena Allah Ta'ala mencatat lipat ganda bagi orang yang bersedekah kebaikan-kebaikan ila ashri amthaliha ila adha'afin kathirah, sampai lipat lagi 10 kali lipat ganda tinakusal, bahkan ila adha'af mudha'afatin kathirah, sampai dekat lipat ganda saya tak terhitung 5.000. Tapi sodakon sambian ketepak sasaran, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali, bahkan sampai lipat ganda saya tahu dari benyan. Berarti kan tak kurang berarti dunia sampean, justru atamba karena ganjaran kebagusan saya bagi tining Allah Subhanahu. Paham sampean ya? Jadi makna pertama nika deki jaga orang yang kelak dari penyakit, dunia na jaga panen ya, selamat kebun selamat, bercocok tanam selamat tanen barokah. Rengkona bilan ni kamu sebelum panen zakat pun lah jaga, zakat ni pun disediaki, sodako terus orang kona ni kan, sehingga panen ongku barokah ongku rengkona ni. Karena kekuatan iman saya luar biasa, tak bakal aku orang tunya saya gebe sodako. Memang kan kalkulator to, kita sedekah kalkulator saya petes, akhirnya kok tak aku yang bi kalkulator. Bawa mana luangan 1 juta, berarti ada berempat pesen nak burung, tak ada masih dah. Taib. Nomor 2, makna nomor 2, orang gila kencer tining Gusti Allah, beri kenceran, beri pahala seihasa lagi dari sodako. Berarti sodakoh ni ketak ngorangin ketunya, karena Allah Taala mencatat kebagusan yang kita mudha'afatal hasanah, dari kebagusan sangat banyak ila ashri amthaliha, sampai 10 kali lipat, ila adha'afin kathirah, sampai lipat ganda saya tak ada bengketah kathirah banyak. Taib. Al-Imam Suyuti memberikan keterangan tentang lipat ganda ganjaran, tentang adha'afan mudha'afatan kathirah atau mudha'afatal hasanah, lipat ganda kebagusan sebab sedekah nikah. Jelasaki oleh beliau Imam Suyuti dalam kitab apa nikah, dalam situng keterangan beliau mengatakan ganjaran ini kayak bagi tadi lemak, lipat ganda nikah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran nikah terbagi tadi lemak. Sepertama ingki peneka etikel 10 ashri amthaliha, etikel 10. Jadi mun sampeyan sedekah 10.000, ya ping 10. Berapa ping 10? 100. Sampai nomor sedekah sodakos 100 etikel 10 kali, berarti 1 juta. Wakada seterusnya 1 juta etikel 10. 100 etikel 10, 1 juta etikel 10. Sedekah ada sere nikah, saya etikel tadi 10 nikah. Engki nikah sodako saya lipat gandakan sampai 10 tining Allah aneka sodakona orang deka orang lain seberes aben sehat tak mandang pun bedoreng sedekain sedekah deka orang seberes aben. Nomor 2 etikel sampai sangang bolo. Imam Suyuti ini kes membagi etikel sampai sangang bolo. Sodako keserene ka sodako maaf de orang semrepa tak ketengal benda orang sek kening coba kening ujian. Sodako de orang setak ketengal merepat tah etikel sangang
Kenapa? Punya ikhlas adalah karena letak ngetelak saya sedekah. Saya sedekah tak ketinggal, tak oning siapa saya beri tak tahu. Karena saya beri ruah tak ngetelak, tak oning saya rasa sedekah. Sedekah ada orang saya kening beli, saya kening coba. Nah apa coba benar-benar? Kecelakaan, kematian, kehilangan, kebakaran dan lain sebagainya. Orang saya kening coba bisa mana sedekah. Karena orang saya kening coba kula pun butuh dak bantuan, nika gencer sampai sangang bolo. Si nomor telo etikal sampai 100 tikelan. Wah lebih banyak boleh nikah. Kata beliau Imam Suyuti nikah sodako de korobah atau beda family saya butuh tretan saya butuh. Sampai nanti tretan sampean kebedaan tandi butuh sakit atau kebedaan lapar, kebedaan napa sosa cek sosana. Tretan bi sampean bantu tretan sampean nikah etikal sampai sangatos. Kadang sebalik ada orang belas dak tretan tak belas mak. Dan kadang ada orang lain praten, wah royal ada orang lain, dididik ngebosen, traktir, dan kadang muda ternyata nak sama sekali tak ingat apa, tak ingat sekali, ya, ada apa nah, ada tok ngalton sekali mun ke ternyata. Padahal nikah tretan si dalam kebedaan kepepet dalam kebedaan si butuh bantuan etikal tineng Gusti Allah sampai 100 tikelan. Dengar ini. Nomor 4 kan dilema. Etikal tineng Allah Subhanahu wa taala sampai engki paneka etikal sampai 100.000. Bener 100.000. Etikal tining Allah Subhanahu wa taala orang yang sedekah yang peneka. Saya nomor 4 etikal sampai 100.000 ada sera sedekah ada ring tua 2. Sedekah ada ring tua nih kah? Etikal tining Allah Subhanahu wa taala sampai benyaan 100.000. Mun gelek 100 dek tretan, mun dek ring tua 100.000. Sedekah 10.000 dari tua etikal 100.000. Kelacel jumlah tibi berapa je lah. Walaupun ring tua nasoki, walaupun ring tua tak butuh, walaupun ring tua dalam keadaan mampu, sampean abri ke ring tua, abantu ngeringanaki beban ring tua. Gencer tina Gusti Allah pada na sedekah 100.000 kalih etikal tining Gusti Allah. Ini 100 ping 100.000 mon 100 mon 200 ya ping 200.000 ping 100.000 tikelna orang mangken sedekah karo ngibe jajan hongguan black mulai ngibe beres du karong masalah bete jadi reng tuane gerugi merintah seberapa gentenna saya raja ini kepentingan perhati-hati dari ring tua lagi napa leole dari ring sepo leole apa neng seneng ring sepo ini kembali aki mau sampai depan keluar padahal bakso ya banyak jajan ya banyak tapi sampean ngibah kan kuring itu ini ke lain ponan nilai ya bunga naring sepo ya tren anak bunga naring tua beri anak hojo teka akan saking seneng mau nilai ya biasa keng cuma karena perhatian seorang anak dering sepona nih gala ki kober leole ki kober lemele padahal ring tuh banyak deerna pesnya banyak neku pese banyak ring sepona tapi ki kober lah ini kayak kencer tining Allah Subhanahu wa taala sampai 100.000 nih sepaling istimewa nih nomor 5 nih mun kelak 100 si nomor 5 kencer tining Allah Subhanahu wa taala sampai etikal sampai 100.000 bener 100 mun kering tua 100 mun nikah sampai 100.000 mun kering tua 100.000 mun dak si nomor 5 ini ke berapa Ustaz 100.000
Belin boleh. Sepertama 10 asedekah ada orang serius beres betena. Nomor 2 sangang polo asedekah ada orang si tak ketinggal merepatah benda orang si kening coba atau berbelai. Nomor 3 etikal sampai sangang atos asedekah ketretan deka family sebutoh tretan sampai sangang atos. Nomor 4 etikal sampai 100 ebu asedekah kesiran ya asedekah ada kedua orang tua. Nomor 5 etikal 100 ebu sangangatos ebu tikelan lipat gandaki sampai sangangatos ebu. Sedekah kesiran ya asedekah ada orang alim, asedekah ada orang sesoleh. Asedekah ada orang alim, asedekah ada orang sesoleh. Aneka tining Allah Subhanahu wa taala catat sampai sangang atau bahkan sampai tikelan setada bengketa keterangan yang kita Bughyatul Mustarsyidin nomor 100 petok Bughyatul Mustarsyidin Sahifah 107 bisa jongok Dabun Imam Suyuti. Abri da orang sesoleh, abri da orang alim sandi ilmu, asadekah ada ulama aneka etikal sampai 100.000. Enten kula tak harap-harap enten, enje, banca meringkok lah. Keng tak nyek saja lontong ke kila. Salah lah tak abri nyanyi utang. Utang dek yai be arab tak kira naki mon yai. Tak naki keng tak kira siapa kaki. Tak beri do orang sesoleh, saya reki orang sejangkep sampean nek orang sesoleh karena deeren sambian saya pemasuk dek tabun orang sesoleh ikebe ibadah pak. Oh bengi sambian saya bagi de ulama de orang sesoleh, gena wisan gena ria. Mun ikebe ngenom, tenaga nek kebe ngajar, mun kebe deeren ya kebe ibadah, kebe ngajar, kebe dakwah. Mun sampean pokok beri, engki sekarang do orang saya abai ning sebolo. Kimun orang sesoleh, orang-orang sandi ilmu, para ulama, para masyayikh, guru-guru sambian nikah. Kadang-kadang tak laku. Ngajar madrasah, baca apa laku? Pagi sampai zuhur. Mari zuhur ngajar madrasah sampai para maghrib. Mun sampean kan mau kita pula berangkat. Sampai deki mari maghrib ke bit laut. Mun orang-orang sing ngajar madrasah. Kadang-kadang mari maghrib dikingalai kalangker muruk anak orang boleh sampai semalam. Sopuki nyagain, mari sopuki ngajar. Alako sekadar punan. Oleh berempat jangan kan beduk ngajar ke madrasah. Lore sing ngak nika perlu perhati-hati. Perlu perhati-hati ngak nika. Nggih sampeyan jeneng sampeyan wali murid. Nganane pengaji pepon ke sekolah, ustaz aja beri. Pasrah kita ada PKP kah? Pasrah Pak Ustaz. Coba bagus ya. Masrah aki je, dan tak masrah kita sebulan sekali ya, mun sampai nanti rezeki. Entar dak kurun anak nih kah? Coba soki, ya ina. Wah mun ternyap ngeranya beri ya je. Lek gebel ko puto tak puto kering tu aja tetap boleh kenjeran. Dak orang sesoleh ke sini kah? Soki waktu tandi, pokon deer ne sambian nek mun tekuk bagi orang sesoleh. Kule ke ngak bilan mak, ning dalam membane ka. Osom jokung, ngerem jokung, reng jengkang, reng kendeng, mekol. Mekol, osom apa bayi molong ruwa molong ria. Ngak male deer bi orang sesoleh. Sekut kule ngetelak ning dapur nek ka. Setiap celek tebus lagi kapi. Saboy gerep oreng pao le polong oreng dadi mon bilan cek gai jong emana sepan mapan bagi dek yai ke baga pajaran deh setiap ada sekali apa nak yai pageme tetok tak melo sini kan dadi Dabun Imam Suyuti ini kan paling banyak genjer nih kan. Masya Allah, abri de orang tua, ben abri de
guru dak ulama dak orang si alim neka sampai napa sampai tikelan saya tak ada tikelan nah tak tahu berapa lah tikelan dari sampai berapa tak tahu berlipat berapa kali dak saya tahu kecuali Gusti Allah. Masya Allah. Dalil dalam Al-Quran banyak tentang sodako si tak bakal laku orang ni banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum dan apa yang kamu infakkan min syai'in daripada sesuatu fahuwa utawi Allah yukhlifuhu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemantep yakin tak kerstek genten dening Gusti Allah. Dalam ayat lain wa ma zadallahu 'abdan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ayat di dalam Al-Qur'an senerangake tentang sedekah gelek saya tak bakal aku orang. Nah, kocak niki kocak mujarrabun mahsusun. Ani ke sangat mujarrab nih Pak. Cek bahwa atamba baca ongku. Mujarrabun mahsusun rek ikris dari mujarrab ongku ya. Tak bakal aku orang tunya sebagai sedekah atamba. Yang ki baca ada orang yang bangkrut mereka sedekah. Sombong. Mon bangkrut mereka judi banyak. Bilon soki kebanyakan sedekah bangkrut sitina. Tak ada. Sombong. Nyarem di antara kerbada. Baik. Nomor 2. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Tak bakal nambahin Allah Subhanahu wa taala de seorang hamba se ahlinya porah illa 'izzan kecuali ibri kemuliaan tining Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang nyeporah de orang sak berbuat cuba meles ampun tak apa-apa Pak meles ni tak apa-apa sampian beda orang berbuat cuba ke sampian berbuat saya tak menyenangkan ke sampian beles oleh sah hukum halal tapi sampian nyeporah de orang saya berbuat cuba kelak tak meles le ni ke saya raja genjerna pemul jatine Gusti Allah mampu meles mun tak meles nyenyongok mun aben tak mampu meles karena takut berarti contoh orang tandi salai orang tandi salain bereng soki tak bengal arab tak kowe pecat engko ala kode cereken tineng kok masalah eko cain sangkuna aben mampu meles king aben tak meles bener tak meles takut saya tak kowe pecat tapi cereken salam bantu salain koli terus aben mampu meles tapi tak meles padahal pun meles oleh tapi tak meles le nikah saya nambahin kemuliaan mungku Allah Subhanahu wa taala. Ada memujazatihi ala isaatihi tak meles da orang seberbuat cuba. Wa in kana jaizatan sekalipun meles nikah hukum oleh. Apa janji Gusti Allah? Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sapana orang nyepora memaafkan wa aslaha benar cuma memaafkan berbuat bagus do orang yang berbuat cuba ni kah fa ajruhu ala Allah ada saya tahu kencerna saking rajana nanging Gusti Allah annahu yaj'alullahu ta'ala lil mu'afi 'izzan wa 'azamatan fil qulub. Tining Allah Subhanahu wa taala beri orang seahlinya porah lil muafi izzan mun azzah nikah di lafaz azza ya'azzu maknanya jarang mun izzan nikah azizan nikah izzan azza ya'izzu nikah maknanya mulja mun azza ya'azzu nikah maknanya langka atau jarang azza jarang. Waqad azza fi hadzal zaman benar-benar langka berarti azza ya'azzu mun azza ya'izzu nikah manana aziz mulja tak pernah meles ke orang cuba tak beles ke cubaan mana ke saya eka andi tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Kanjeng Nabi semakin muljo terus sebab Kanjeng Nabi nyeporah da orang yang berbuat cuba bayangake sampean Rasulullah ni kayak copain bi orang kafir
benih meles nyobain cek saking ngemeles ni ke tak apa-apa asal hukum jaizah ni kan meles dia ke perbuatan seisaah tapi kecubaan ni ke tak kelem ambu mon sampean meles dikit meles boleh anak meles kia kompo ya mel terus berantai ni ke di akhirat meles ni ke tak buambu mon meles kebagusan dak orang seburat bagus biasa pak biasa meles bagus dak orang yang berbuat bagus biasa ada istimewa nah tapi meles kebagusan dak orang yang berbuat kecubaan mon benih orang seandi ate bersih tak kira tak meles je lontong lah lumayan wis tak meles alal aqal minimal wis tak meles lah tak meles tapi lebih dari nikah orang gelak abri kebagusan dak orang lain dak orang yang berbuat kecubaan nikah saya istimewa terakhir pertama nikah induk daripada akhlak adalah sedekah nomor 2 ahlinya apa nyabora si nomor 3 wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah mun bada orang tawadhu tak bakal atamba kecuali atamba yang kak derajat dening Gusti Allah tawadhu nikah dalil bahwa ala anna tawadhu'a sababun lirif'ah fid darain sebuah pertanda dalil bahwa seseorang yang mempunyai sifat tawadhu' akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid darain dua tempat ning dunya yang kak ning akhirat juga yang kak ning dunya pamulja ning akhirat juga pamulja telok ni kayak kocak ummahati makarimil akhlak induk atau ibu daripada akhlak-akhlak si bagus bertelok ni kah nah tengeren mun sedekah sampean melek congok mun beda si lebih butuh Reng tua tak butuh bodoh tretan butuh sarah tretanah kamu selebih kade selebih butuh tretan soki reng tua pada berarti reng tua sehingga sedekah sampean betul-betul tepat sasaran nikah pembagian dari Al-Imam Suyuti saya terangaki berna kitab Bughyatul Mustarsyidin taib la ilaha illallah mantar moga tetel masih manfaat mantar moga sifat-sifat medit cerai bukhul nikah buang tina Allah Subhanahu wa taala tetiaki orang-orang saya gempang sedekah loman bisa bantu da orang lain bantu da keluarga da orang sepodua amin Allahumma amin mantar moga kuli sampean parana sifat ahlinya porah da kesalahan orang lain sehingga nambahin kemuliaan ban parana sifat tawadhu ialah sifat kesombongan amin Allahumma amin wallahu alam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik Qara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun Allahumma salli afdala salatin خلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير
كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا الله ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبار سوسن المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عجزم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الربان وثس مدني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني ثم إلى الإمام السيوطي ووصول الإمام الشافعي ووصول ثم إلى قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب شربت بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب المل الحبيب علي الهبشي ووصولهم وفروعهم قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي الطاهر ثم إلى روحه المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا ولاد عمر مهضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى روح الحبيب علي كويتان الحبيب أبو بكر قرشي والحبيب محمد بن ضر الحداد والحبيب عبد الله الحداد بانير والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر مسلم الحبيب علوي بن سقاف والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح بن صالح بن تنقل والحبيب مسلم هادي الحامد براني ووصول مغفرين والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول مغفرين ثم إلى روحي جاسم نور سليم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرهما ثم إلى روح الجد مهاجر وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على وعلى طاعتك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.